Pozdrav dragi moji, ja sam Milka Knežević i ovo je moj YouTube kanal koji ako niste zapratili ja vam toplo preporučujem jer ovdje možete čuti korisne savjete kako da unaprijedite kvalitet svog života. I današnja tema, ne znam ni kako bi je nazvala, a odnosi se na to što ne znam kako je u vašem okruženju, ali u mom okruženju se trenutno već neko vrijeme dešava da je jako negativna energija, da su ljudi jako negativni i primjećujem čak da je veliki broj ljudi čak u nekoj vrsti depresije, da se povlače u sebe, da u okruženju kruže samo loše vesti i da se teme razgovora uglavnom svode na brojeve obolelih, ko se razboleo, ko je u teškom stanju, ko je u bolnici, ko kakve ima simptome, dijagnoze. Dešavaju se i neki smrtni slučajevi u okruženju i uopšte i promjena godišnjeg doba je, primjećujem da na ljude utiče na taj način da se osjećaju loše, bezvoljno. Prosto primjećujem jednu tugu i jednu negativnost i neke strahove i kod nekih ljudi se to ispoljava čak i agresivnošću. Eto, ne znam kako je u vašem okruženju i baš iz tog razloga želim da vam kažem da ja to sve razumem iz razloga što sam ja u prošlosti u periodu kada nisam ja prihvatila odgovornost bila za svoj život i kada nisam razmišljala na način da je moja odgovornost kako se osjećam, kada su na mene uticale spoljne okolnosti i događaji i ja sam se osjećala loše. I baš iz tog razloga ja prepoznajem sve to što se nekada dešavalo meni i zato osjećam potrebu da podelim sa vama da prosto osvijestite, da zastanete i da osvijestite o čemu razmišljate, zašto tako razmišljate i ako ste se slučajno uhvatili u negativnim mislima, ako imate strahove da ćete se i vi razboleti ili neko od vaših bližnjih, ako brinete brige unaprijed za nešto što se možda nikad neće desiti, da prosto osvijestite prvo o čemu razmišljate i da shvatite da u slučaju da brinete unaprijed, da prihvatite da je to trenutno stanje, da se osjećate tako, ali da je to trenutno i da vi možete stvari da promijenite i da možete da promijenite svoje stanje ukoliko prihvatite to kao trenutno, da ne potiskujete. Znači, ok, trenutno me je strah, plašim se za svoje zdravlje i šta već vam se dešava, ili plašim se za zdravlje mojih bližnjih. A s druge strane da razmislite da li vi doprinosite na taj način svom zdravlju i da li doprinosite na taj način tom brigom. Da li doprinosite svojim bližnjim na taj način. To vam je kao kada recimo sedite u stolici na ljuljanje pa se ljuljate, ta briga, pa vam deluje kao da nešto radite i da se negdje krećete, u stvari stalno ste na istom mjestu, tako isto i ta briga. Potpuno drži vas na mjestu, ne vodi vas nigdje, ne vodi vas naprijed, može samo da uruši vaše zdravlje. Jer već sam vam rekla da emotivno stanje nas vodi, prosto osjećamo i senzacije u telu i vodi do organskih oboljenja. I sad ako imate te strahove, bilo kog tipa ili tog tipa zdravstvenog, da razmislite u pravcu toga da je možda vrijeme da razmislite koliko vi vodite računa o svom zdravlju.
Možda je to alarm i upozorenje da biste vi možda trebali da menjate neke navike, da biste možda trebali da preventivno delujete i da li preventivno delujete i vodite računa o svom zdravlju, da li dovoljno spavate, da li dovoljno odmarate, da li imate fizičke aktivnosti. Ima tu puno stvarima o kojima biste mogli da razmišljate. Znači da razmišljate u tom pravcu, a ne u pravcu straha, nego u pravcu preventive da do nekih posljedica ne bi došlo. Znači pokušajte da budete pčela i da u svemu nađete nešto dobro. Znači, i ako imate sad strah, prihvatite da imate strah, osvestite, prihvatite i onda razmislite zašto vam je koristan taj strah, da možda nešto osvestite i da možda vam je to alarm da nešto promenite u korist svog zdravlja. Možda je to vrsta jednog upozorenja da nešto treba da menjate za svoje dobro i za dobro svojih bližnjih i svoje porodice. Isto tako, ako recimo hvatate sebe da ste neraspoloženi zbog vremena koje percipirate kao loše, prošlo je leto, dolaze kiša, hladnoća i sve to, pa prosto to je prirodna stvar, znači na koju mi ne možemo da utičemo, ali koja svakako ima svoje lepote i svoje čari. Postoje mnogi ljudi, možda u vašoj mapi realnosti vama se to ne dopada i vi to percipirate kao loše, dok recimo ja poznajem mnoge ljude koji obožavaju kišu, koji su srećni kad je svežije vreme, koji ne podnose vrućinu ili... Znači, to su stvari koje ne možemo da kontrolišemo, ali zato mi možemo da kontrolišemo svoje stanje i možemo da učinimo nešto za sebe što će da doprinese da se mi osjećamo bolje. Znači, možemo da, ako sad ne možemo da izađemo da prošetamo, ako nas mrzi sad da uzmemo kišobran jer duva vetar ili šta već, pada kiša, da šetamo, mada recimo meni i to ne smeta, znači slušalice u uši, muzika, kišobrani, muziku svakako preporučujem, nešto što volite, to će vam popraviti raspoloženje, neki dobar film ili neki sadržaj koji ste željeli da odgledate ili nešto, neki video koji iz oblasti koja vas zanima, koja vas uvek raspoloži. Onda čujte se sa vašim bližnjima, čujte se, kontaktirajte sa svojim prijateljima koji vam uvek poprave raspoloženje, sa pozitivnim ljudima. Dalje možete da pročitate neku dobru knjigu ili jednostavno da se opustite, da se odmorite ili nađite neko vreme za sebe, možda ste samo umorni, možda ste preopterećeni i onda sad još dodatno na to i loše vesti. Nemojte gledati sadržaje i slušati uopšte o tome. Isključite se od tih loših vesti, ali ako ne možete, ako se to dešava u vašem neposrednom okruženju, vi se pobrinite za svoje stanje. Nemojte da upadnete u tu zamku, da se upecate na sadržaj i da vi sebe dovedete u loše stanje do te mere da vam bude posle teško da se iz toga iščupate i da stvari vidite crno. Znači, nije ni crno ni belo, nego ima raznih boja, ima opcija, ima šira perspektiva i budite pčela. Znači, u svemu nađite cvet. Jer moguće, evo recimo, ja sam svoju šetnju obavila, bez obzira na kišu. Slušala sam videa Slavice Skvajer koja me uvek oraspolože i uopšte mi je značajno sve što ona priča, jako mi doprinosi, jer ona je moj uzor
i uvijek se osjećam prijatno kad slušam to što ona ima da kaže. I sada recimo mogu da čitam knjigu, mogu da se čujem sa prijateljima, mogu da odem negdje na kafu. Nema veze što pada kiša. Da nisam, da mi nije hladno, čak bi pustila i da pokisnem, ali uzet ću kišobran. Možete da obučete nešto vedrijih boja, nešto što volite, nešto u čemu se osjećate prijatno i to može da vam popravi raspoloženje. Možete da nosite neke svetlije boje ako vas raduju. Možete da nabavite kišobran sa nekim plavim nebom, sa oblacima. Nešto što će vam popraviti raspoloženje. Pronađite to nešto dobro. Pronađite nešto što vas raduje. Jer postoji sigurno nešto što u vama izaziva dobru emociju. Osvijestite i prisjetite se šta je to i ja vam želim prijatan ostatak sedmice. Vidimo se. Ćao!